ҳамада салом алейкум дӯстон, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо ва ин барномаи хабарҳои Оқи Падарский. як нуқта гӯям агар шукур аст. мана қабла ҷа ченгали поз монда буданд. хабарҳои Оқи Падарский. лайк мондана фаромӯш накунед. оғоз мекунем барномаро. Яке аз беҳтарин амалҳое ки ҳар як шахси мусалмон метавона анҷом битя, ин сафар ба хонаи Аллоҳ. ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. ва ҳар як шахсе ки орзу ва имконияти иҷро кардани ин амали нека доранд, муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзӣ ҷои худтона зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. марҳамат, фақат ба ватсапҳои ширкати Парвозавия муроҷиат. боварӣ 500% дӯсто, Парвоз авиа муроҷиат кунед. Чӣ гуна ки гап задем, ҳамин гуна рафтор нисбати оне ки мард уже номусуш гум шидан мегира, ҳамина оҳиста оҳиста оғоз мешаванд бародаро. ҳама як бора намешавад. Лекин хай аймо да як тараф ки дар дунои лифт рафта видео кардестай, шавҳараш хапай бо тарафаш гап задестай, ҳеҷ гап не. Лекин дигар ҷоҳо аз ин даҳшатноктарае ки ба ҳамин дараҷа расидагиай як занда як чанд кас пешниҳоди хосгорӣ кардестай. нигоҳ кунед. ман дар аввал хиёл кардам аз сабаби мӯҳошон дар иҷа зану мард алалаша, лекин сета мард пешниҳоди хонадорӣ кардесанд дар ин зан. ман ҳайрон мешавам акиҷа. хуб агар як мошин дошта бошиву 3 гараж мушкил нест, метавонӣ ки мисол ба навбат дар ҳар гараже ки мехоҳӣ мошин таб. лекин агар як гаражи як мошина дошта бошиву 3 мошин, чӣ гуна метавониста бошӣ ҳама мошинаро дар оҷа биғунҷонӣ. як нуқта гӯям агар шукур аст. мана қабла ҷа ченгали поз монда буданд. хабарҳои Оқи Падарский. чӣ гуна ки шумо медонем мо муддати дароз шид ки ҳамкорӣ кардастем бо ширкати Осмони Соф ва албатта ки то имрӯза ягон мушкилӣ нашида. ин ширкат дорад билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ба нархи дастрас ва муҳимиш он астае ки агар ки аз номи канали ман муроҷиат кунед бо скидка карда мешавад. ва агар ки муддати ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратитон ба анҷом расидагӣ бошад, ҳамчунин шумо метавонед ки бо ёрдами ин ширкат сарҳад бигзаред. арзон, осон, ба хости Аллоҳ бехатар ва зудтар. ба хотири оне ки ба самолёт мегзаронанд. Осмони Соф муроҷиат кунед. Время летит, самолет улетит. агар шумо бидонед ки баъди 1 соат вафот мекунед, шумо чӣ кор мекунед? албатта мо бояд замонавӣ духтурои замонавӣ дошта бошем ки оид ба ҳамин илми тиб медисина, яъне ки мо дорем Авиценна, китоби таърихӣ бо қимату қудратманд, яъне оид ба илмҳои замонавии медисина ҳаст ки дар Англия, ки дар Америка истифода мебаранд рӯи ҳамун Абуалӣ ибн Сино. Епатед. Тара аз ҳаволи одӣ додеста буданд. ин 90 градус не 360 градус то хурд. агар шумо бидонед ки баъди 1 соат вафот мекунед, шумо чӣ кор мекунед? ҳамин чой и аввал дар вақте ки ман нав рехтам ҷӯш буд, ҳозир мисол камтар хунук шидай, лекин агар ки бихӯрӣ мефаҳмӣ ки хунук набудай, мақсад ҷӯши бадам набудай, лекин аз танаш ба хотири оне ки металлушка авсай камтар мехе метова ва баъдана ки ин хеле ҷавоб шид. як нуқта гӯям агар шукур аст. мана қабла ҷа ченгали поз монда буданд. хабарҳои Оқи Падарский. من تذکره فروختم و آلو خریدم. من تذکره فروختم و آلو خریدم. باقیشه 2 سیر کچالو خریدم. من تذکره فروختم و آلو خریدم. من تذکره فروختم و آلو خریدم. من تذکره فروختم و آلو خریدم. باقیشه 2 سیر کچالو خریدم. کچالو خریدم یا آلو خریدم. من کچالو خریدم. آلو خریدم. من کچالو خریدم. тоқат кардин? рафонда тоқат накардам. маладес. як нуқта гӯям агар шукур аст. мана қабла ҷа ченгали поз монда буданд. хабарҳои Оқи Падарский. тасаввур кунем бародаро ки ҳама одам кор мекунад барои пул ба даст овардан. ҳамин хел аст. лекин оё метавонед шумо тасаввур кунед ки
пул чӣ қадар метавона беарзиш шава ки дигар ашёҳоро аз назди мардум бигирану то ки он кас надиздашон а пула нагиранд чунки арзишиш ба ҳамин дараҷа пастае ки намедизданша. метавонед тасаввур кунед? Нет. то вақте ки ман шумо дар видеоро нишон надиҳем ба ҳам хотир тамошо кунед. پولی که به ارزش بشه به این قیمت میرسه سعی کنی دکان قلف است تو من داخل نکردم اینجا گذاری چون ارزش نداره به ارزش. дар ҳолати чунин беарзиш пул доштан чӣ гуна одам метавона ки зиндагиша пеш бара ҳайрон шудан мумкин айда чӣ қадар қопчаҳо ҷамъ бояд бикунӣ ки ягон чӣ бихарӣ бихӯрӣ ё ин ки хока мехӯрӣ ба ихи пул ва ё ин ки ба мисли нави одам хора мехӯрӣ. чӣ хе хора? ина тамошо кун мефаҳмед. نگاه کاکام یه رنیا یه دبه آب داده برای من بدبخت میخوام خار بخوام میگن با یه دبه آب یه بوته خار پیش جانت میگم اذیت نمیشی بخوری؟ نه خوره خوره خوب خار میخوره شطور میخوره خاره اون شطور میخوره تو انسانی من به شطور یه موقع دوست بودم نه پیغمبرمون شطور داشتن شطور دوست داشتن من باید بخوریم بخور نوشی جانت بخور چوبش نخورده چوبش خار داره چی بگو من نمیدونم. یک نقطه گویم اگر شعور است من قبل جد چنگلی فوز مونده بودن. خبرهای اوکی پدرسکی. خب در اینجا باشه بردارو ما میبینیم دخترچه را که دستی جسد پدرش قبیلگیه که در حالت چپه شدن خونه مرده و ممکنه که این از زمین جایی که جنگ رفته است یا اینکه فلسطین یا اینکه همین طرف یگان جایی همو باشه انیخترش در اینجا معلوم نیست. لیکن شما ممکن سوال بتین در اینجا که با چی باید در خبرهای پدرسکی قرار داره و برای ما خودی که بیاین اول تماشا میکنیم طرز بنوار گرفتنی یعنی که طرز گرفتنی همین رسمه. عجایب عجایب. دروغگو گفتن که در زرامت بود نگفتن که دم بدم بود. آها اوهو خدني لي ولا عيني کسافت او قدر خداکار او قسم بزای دسما او پیراشکی که جاشی. همین موضوع دا آدمایی که همین گونه کارهای ساخته میکنن باید که حبس کرده شوند. برای چی خاطر؟ برای خاطری که چقدر ما تشویش میشیم، چقدر غم میخوریم و همه خیر رسما رو همه پرتوان در اینترنت یا که در یگان چیز دیگه در حقشون دعا میکنن. هبور تصور کنین که همین خیر رسمی را شما در پرتوان یا که شما ببینین و در پایانش بنویسن که در فلان جا در نتیجه فلان خیلی کار پدر بیچاره در بین پوراهای خونه چپشدگی مردگی و دخترش باشه در بالا گریسته است. همه آدما ریال نه با گریه میآیند بسیاریش دعا میکنن در حقش لیکن هیچ کس نمیدونه که این ساخته است و دیده و دانسته ساخته کردن و در حسیات آدما بازی کردن این جنایت خیلی هم کلانی به درجه ای که باید حبس کنی همه خیلی آدما. کی میتونه روزی نباشه محل روزی نشه. این فکری ماه. یک نقطه گویم اگر شعور است من قبل جد چنگلی فوز مونده بودن. خبرهای اوکی پدرسکی. لیکن درباره اوکی پدری اگر بگیریم این هیچیه. یک اوکی پدر دیگر را نشون میتونم اوکی پدر پولدارش یا که پولدار اوکی پدرش مهم نیست چگونه نامش میمونه. مهم اون است که بیا بار تماشا میکنیم کیه چیکار میکنه. Эту скотобазу зовут Муса бин Шамшер. یعنی که آدم همین قدر بویه که به دست خودش خوراک نمیخوره. دستاش کار میکنه اگه. بله من میگم که آدمی ثروتمندش شرط نیست که بخیلی کنی یا اینکه شوم بینی چون که اگر تو شوم دیدی خود به مثل وای نمیشه. هست آدمی که مهنت میکنه ثروتمند میشه با اون درجه‌ای که تو دست خودت کار نفرمانی برای خوراک خوردن یلکه حدی بعد میگذره لیکن حالا ایش آغاز شای برادرو. Здесь так много ваших изображений, вам нравится смотреть на себя? Иногда. Иногда не, ҳамеша. Иам як хел аз касалиҳои сахти чунин одамо мешаванд ки
علامت ظلمی را نشان میده فقط خودشون را دوست میدارن همه جا باید رسمی هم باشه و در خانه هم خیلی چیزا میشه و همه جا رسمای خودش خطاگانی ندهی трудовую миграцию своих земляков-бенгальцев, ну и на торговле оружием. А его счет в банке уже отщелкнул 7 миллиардов баксов. А еще у него ручки с бриллиантами, часы, запонки с бриллиантами и, мать его, даже ремень с бриллиантами. Каждый день я надеваю туфли с бриллиантами. Репортер ненавязчиво спрашивает, а как вы относитесь ко всем тем бенгальцам, которые вынуждены работать 24/7, чтобы просто не умереть с голоду? Tasavvur qiling, savol dodayki, нисбати ҳамаи шаҳрвандои дигар чӣ фикр дорен ки маҷбуран 24 соат кор кунанд то ки аз гуруснагӣ намбиранд. Нигоҳ кунед чӣ мега. Они идиоты. Они не хотят работать, хотят только есть бесплатно. Они не хотят трудиться, не хотят думать, стремиться к чему-то. У них нет никакой мечты. 100% времени диалога с журналистом Муса занимает рассказами полезен народу Бангладеша. А репортеры спрашивают, ну позвольте, вы же все бабки в офшоры выводите, как раз чтобы налоги не платить. Где же польза народу-то? Я не хочу. Если есть возможность делать бизнес без налогов, зачем же тогда беспокоиться? Аз ин қадар миллиардое ки дора, медоне ки чанд қадар мешава налог. Ва налог метона сарф шава дар беҳбудии ҳамун минтақа ва дар одамо. И сумоша афшор қатъи мебарад то ин ки налог наспора. Барои чӣ? Ҳамин хел одамо яке аз қисматҳои одамое мешава ки ба мардум хизмат кардам гуфта хича эълон мекунам. Охи ман хизмат кардам охи. О хизмат кардастам. То нигоҳ кун охи, курси ки ман хидам нестай. Ва ҳамин одам ба ҳамин хел рафтораш меяд ки хубию хизматаш дар мардум мераса. Чира ёд бигирем бародаро, шахсе ки дар асл хубию хизматаш дар мардум мераса намега ин гапа. Худаш намега. Дигаро меган. Одаме ки хубию хизматаш дар асл дар мардум нараса мега то ки мардум ҳама хел фикр кунанд. Вақте ки дар болои сарат офтоб баромадагиай шарт нест ки тара биган ки тори сарат дар офтобай ти худат мебини худ ва ҳис мекунӣ. Агар тара фреб карданӣ бошанд баъдан чашмота мебандану мегӯянд ки дар болои сарат офтобай. خبرهای اوکی پدرسکی خنین آ ل ل چی شد؟ الفبا خب در اینجا میتونستیم بگیم که خیلی هم خنده‌آوره و همه خیلی ویدیو را پهن کردگیم با مثل خنده‌آوری گویا که کودک خوانده نمیتونه. لیکن ما در اینجا گفتنیم که سبب اونه که خوانده نمیتونه کودک ابی پدر مادرش و معلمش یک طرف بیسته. همه مادرش باشه یا که اپاش باشه کسی نباشه که امر پرسیده خود بی سواده و نه تنها بی سوادش طرف بیسته به عقل. چه به عقل؟ طرز سوال دادن همه را اهمیت بدین با کودک. گوش میکنیم از اول. آ ل چی شد؟ الفبا چه خیر آ ل در اینجا باید از کودک پرسه که ل آ ل برای چی؟ رقم‌های بالای حرف را نگاه کنین. رقم 1 رقم 2 3 4 یعنی که لالا باید خوانده شود. وقتی که کودک میپرسی آله اولال نمیخونه که یگان چی نیست دیگه. خیلی دید که هیچ نیست و خیلی دید که تام یک به سوادی به عقل دیگه در بالای سرش الف باش گفت. کتابش میگفت همه خوب تر بده. الف با پ ر آ و ا ن س ا ل چی شد؟ درست میگم ماینیز. او تو اشتا که یه حرف رفته سی او را خود خونده نمیتونی. کنی با هیجا جدا کردنی تو. وبشه تو بر اول بینیوی کودک دوزه که؟ یا خ د آنه چی شد؟ خالدینگ. правильно. چی میخندی؟ یخدان خالدینگ گفتن استی یاد گرفته. یگان جای دیگه نی. خبرهای اوکی پدرسکی برادر فکر اکتایختان در کامنتر بنویسین لایک موندن فراموش نکنین و همچون خودت رسان میکنم برادر که تا آخر همین ماه خیلی هم مدتی کم مونده ما را زگرد کرده سین 250,000 روبل بین ابونچیای ویب کانالمون ویب کانالی ما ویب کانالی سلام تیجی
ки шоҳҷоизаи ин розыгриш дӯсто зиёрати хонаи аллоҳае ки мо вобаста кардагим ба ин кор ширкати Парвоз авиара. Ин бародар тамоми расходҳои шуморо ба кала мегирад. Агар ки ғолиб шиден, боқимондаи пул тавассути ҳар гуна бозиҳо мегзарад. Шумо мумкин ба ёд дошта бошед тавассути эфир як таш гузашт, дигарош тавассути видеозначокҳо дар видеоҳое ки мо мекунем дар дохилшон значока касе ки ёфт соҳиби пул мешавад. Ҳамин хел ҳар гуна бозӣ қатӣ. Шарти бозӣ он ҳастае ки шумо дар ҳар ду канал бояд обуна бошед ки силкаҳошон дар комментария ва ҳамчунин агар ки шумо бозида иштирок карданам нахоҳед, метавонед ки ҳам то обуна бошед дар дилхоҳ ин каналҳое ки мехоҳед барномаҳошо тамошо кунед, чунки хеле ҳам барномаҳое ҳастае ки одамое ки обуна мешаванд бад респектоват мекунанд, ё ин ки хубтараш мемонам як порчаи видеоро бибинед, хулоса бирорен, кайса маъқул боша, ссилка дар якум комментария. яъне ки дар рафти қисмҳои тамошо кардани ин барнома ягона чизе ки шумо фаҳмиден баробари ақидаи талпа нарафтан. лекин дар ҷа кори ҷолиби дигарам. Мисол мегирем, инози мо ҳами гап ҳаққаи хил задестем, тами гапа гӯш кардести, одами атрофит бародартай, бачаи холатай, бачаи амактай дигараш. Ты нисбат ба амо фикр дорӣ ки ма шарт нестае ки ва ёро гӯш кунам чизе ки амо биган правилное ҳамхе кунам. Бачаи холаи там тамошо дорам ин видеоро ва ӯам нисбати там ҳамин фикра кардесае ки шарт нестае ки суханоитро гӯш кунам. Ҳар датон ҳамин барномаро тамошо дорем. Получается ки на ты бояд гапи ӯро бовар кунӣ, на ӯ бояд гапи туро бовар кунад. Бале парадокс метавад, не ки бале каме мозгшканда шида, не ки не бародаро. Нигоҳ кунед. Як примери зур астай ва ҳамчунин саломтиҷи ҳам дора закрити канал ки дора ин гуна видеоҳо. номи ин шахсро қариб ҳама медонад. Андрей Чикатило. аз ҳама даҳшатноктарин маньяки асри 20, 53 куштор, бераҳмӣ ва золимӣ нисбати шахсони қурбоншуда, одамхӯр ва таҷовузгар. ба ҳолати равонии ин шахс чӣ таъсир карда буд ки ба чунин амалҳои ваҳшиёна ва ҳайвонӣ даст задааст? барои тамошо кардан метавонед ҳам то обуна шавед дар дилхоҳ каналҳое ки мехоҳед. хоҳиши иштирок кардан дар розыгриш дошта бошед. Пас шарт ҳамия ки бояд дар ҳар ду канал обуна бошед. хулоса хитон бирорен, ссилкаҳо дар комментария закрепи чидагиай. ҳамчунин дар рӯи экрани шумо ссилкаи ду видеои нави охир баромадагиай ва касе ки мехоҳад блогер шавад дар инҷа боша ссилкаи курс барои шахсое ки завқи блогерӣ доранд, лекин маълумот надоранд. курси пурра аз оғозкунанда то ба дараҷаи профессионалӣ. лайк монданро фаромӯш накунед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.